Ayo, welcome to Tuyaza Brothers, another episode of Betrayal mntana yami. Yo, Nkosi yami ziyabuya ziyamporoma lalela ngikuphathele indaba eshisayo namhlanje kodwa ngifuna bese kuthiwa ngikhuluma indaba zabantu. Igama lami nguVusi Mavusana aka Mavuthela. Abanye ke bangibiza ngoDr V. Kanti ke nani niyazi bafethu wenzeke ngihambe ngedwa. Ngiphethe ubafu. Hawu hey sanidumela lapho sinibingelele sinamukele kuTuyaza Brothers. Mina ke ngumusa Manqele uDr M. Singodokotela bothando bafethu lena iTuyaza Brothers. Sidokotela inhliziyo, sidokotela ingqondo. Lana ke bayabhetrayana. Izifethu bagwazana emuva. Yeah, bagwazana emuva. Bashaya emva kwendlela. Mfethu. Yeah. Yini mfethu before nje siqhubeke into ongayinika abantu amazwi okuphila before bebukele le show le bebukele le hlelo lesokuqala njengamanje. Bafethu lapha emakhaya engingakusho nje ukuthi asikho isimo esingadluli. Akukho okungadluli. Whatever that you are going through noma kuthiwa ingakanani noma kuthiwa ibhlungu kanjani into engayisho nje ukuthi asikho isimo esingadluli. Guqa ngedolo uthandaze konke kuzodlula ngelinye ilanga nawo uNkulunkulu okukhumbula ukho konke mhlawumbe okufisayo. And enye into enginokuyi fisa ukuyitshela abantu nami ukuthi yazi kuhle ukubonga onakho ubonge uNkulunkulu onakho uyabona abanye abantu ke uthola ukuthi mhlawumbe akukho nakho azokubonga bonga ukuthi ulala udlile bonga ukuthi nini ubone bese uqale usuku mohlupheka mfethu uqale usuku ungazi ukuthi sasa okay mhlawumbe usuku ulusurvive usuku na ungazi ulala udlile nje kodwa uyibuza kusasa kuzokwenzakalani yabo mhlawumbe ngapha nezinto futhi oyikhokhelayo mhlawumbe nemoto kumele upetrol kumele uyekuphi kupha unayo leyo mali leyo ngapha uwodla ngapha mhlawumbe nogesi endlini awona uyibuza ukuthi ayibo kodwa uyithole usuku luphelile ufikile la ufuna ukuya khona ungazi yabo vele qhamuka lezi zinto ezincane nje vele iqhamuka nje lezi zinto ezincane. Take the day as it comes. Yes. One day at a time. Don't worry about tomorrow. Don't worry about yesterday. Thatha lo namhlanje ubone ukuthi kwenzakalani. Yeah. Injalo nje. No hayi akunankinga mfethu ahlala phe usuku namhlanje indaba namhlanje siza ukuthi my sister uthini. Cela usondele my sister. Anjani right? Yeah, right. Ngiyephela ngicela nje ungene lapha nendawo. And you look familiar. Ngathi ngeke ngakubona phela. Ami sahlangana somewhere. Okay. All right, good. All right. Ke right ho kae buti? Ngiteng. Awungixolele Nkosi yami mina ngumZulu. Umupeti. Umupeti. Wenzani? Yakushisha. Kuyakushisha kuyathakathaka ncha. Yini ukuthakathaka intsha? Like Ngiyahlanganisa. Kuthakathaka nje. Ngizwa igama lakho uthakathakaniza ukuthi ayisho ukuhlangahlanganisa lokho. Yeah. No siyabonga kakhulu my sister ukuthi usibhalele nokuthi ufuna ukuhlala nathi xoxela indaba yakho sizwe sikwenzakalani. Igama lami mina nguVusi waManqele lo sihamba naye uDr M uManqele naye. Igama ubathisa. Lina la ka ke Innocentia. Innocentia. Okay. Ngisokwesha this in the move lo Angelina Jolie le. Oh yeah. Angelina Jolie, yeah. Ine vintage nyana. Yeah. Una vintage nyana kama. My sister sitshele ukuthi kwenzakalani nje kusibhalele ungani usibhalele. Okay, ke lengoletse ka lebaka la boyfriend yakhe. Since I'm betrayer, that guy, I'm betrayer, ne? So even though we are still together, but until I monna like isali monna, just that lerato ke lerato. I get So the guy, but never do la babulela ore oratana li my sister. Sesu oswaka. Yeah, my biological sister. So ugayi umuntu othandana naye manje. Yes. Nisandawonye. Yes. And then uthandana nosisi wakho. Nosisi wami, my biological sister. Hayibo. So abantu bahlala bakhuluma vela. So ka decide okay, as long as nna ke sa tsibe ke sa ba bona, I don't have to stress until wait usisi wakho like ukuthi as long ababonanga you don't have to stress. Why? So cause next na no auswa ka ndira so. Opana ukazi ucabanga ukumbuza ke mhlawumbe ukuthi No, asanga ke mo confront vele ke vele ka re maybe just inkulumo yangaphandle dipolelo tsa batho wa ibona until
ke le mo taxi ne ba le mo koloine eh then ke feta so ka taxi ya ema on a stop sign e busy e offloada batho ne and then ka ba bona ko koloi ke re koloi ya guy I know it ke ya ka wena le bose taxini beng se taxi ni ekhaya na vele imoto lapha ya exactly yabona wayibona usisi wakhe uyambona imoto yayazi kuyamona uri vele then I try to taxi while still isayemi ne I try to call the guy vele umona from distance uvele wathatha ifone wadrop ngafona athatha ifone alokho yo wadrop bengabili taxini Eh, nabo wena uyabona and itaxi isayimile lo ngasho babona i-situation yami uyabona then ngathi okay awuthi ngifonele usisi naye vele wathi ngayibona noma athi uthi uyayipressa uyayicima then wayifaka le ku-dashboard like uyabona yonke ngiyabona everything I see cause abacabanga ukuthi ngikhona babona ngasho maybe so somewhere okay uyambuza usisi wakho bofika futhi endlini ukuthi phela umbonile manje no asangangimmusi vele ngivele ngayithulela but ubona ukuthi angikho right ngikhumbula the day angibuza ukuthi wow ka ra o right today ke re no ke right why a re ke bona ka re off ka ra maybe ke just mmele wa ka a o right umjida yena wambuza umdida ngamusa the second day ngathi ka re mo yena ka re batho ba bolela ba re wena o ratana le ausi wa ka but nna I don't think gore o ka idia ntho so a rao that's a lie sese gago ke no ba friendly for yena cause ke ausi wa gago fela mo re kopanang ona ke no mo greeta fela then Interesting. yes Interesting. but nisandawonye na umjida esendaweni yini just eyenza that ukuthi uqhubeke uthandane naye while usuyibonile into kade lokhu yizwa ngabantu problem ke lerato umthanda o rata kore au easy sometimes ngicabanga nje uthi ngimuyeke but inhliziyo ayivumi okay so that's why ngivele ngathi eish, Okay. maybe ngathola i-conclusion yeah eh so okay into engizocela ukuyazi ukuthi njengamanje ke njengoba usibhalele okay sizokhuluma wena uyimisela ukuthi kwenzakaleni mhlawumbe yini ofuna ukuyisho kuye because sizombiza njengamanje emotweni eze la nesho ukuthi bungakamtsheli ukuthi ngizokwenza no angakazi next vele so mina ntho e ke batla go mmotsa yona ke batla go mmotsa gore how come ore a die ntho e so more especially le my sister wa e bona cause most of people ba di etsa lo but not so close ko gole wa e bona so ke na go mmotsa gore ne a nna nneng fela a dia ntho e so cause a ke tsebe gore nka mmotsa re le two ko ntlong ore mo re kopanang ona while ke boyfriend you are not married wa bona so mo re kopana ona a ke kgone gore nka mmotsa so that's why I decide gore ke no bitsa batho ba ile gore ba tlo kgona go ba le nna then a mpotse gore why okay cause still e sa dutse mo nna mo pelong Musa akazi noma mhlawumbe khona ufuna ukusho my sister or ukukubuza No, I think man, I'll save my words for ubhuti mayisefikile la. Yabo. Yeah, but ngiyakuzwa mina sisi wami and I'm so sorry that you had to go through what you went through. yeah Izinto ezanje semhlabeni siyaphila ziyenzeka. yeah Yabo, but nje kumele vele uthole indlela ozodila ngayo lezi zinto lezi. And I'm happy that usibhalelile and nathi sizokusiza ngendlela esingakusiza ngayo. Yabo. Yeah. no akunankinga cabanga ukuthi asimnandi Silanda ubhuti, ne? asondele Awuthi ngilanda. okay Okay. yeah but ekugcineni my sister kuhle ukuthi uchoose wena ubuwena exactly ke rata gore nna ke choose nna self happiness ya ka e ta first before happiness ya motho ulurata wona yesu naye for yena but ekugcineni uwena umuntu olimalayo exactly itla mina phakathi angisho ukuthi yenza umdambi angisho njalo ungamdambi but angisho ukuthi ungamdambi ngisho lutho kahle kahle yeah so takwa ka yena ore yena o reng yeah okay my brother Hola. ninjani Credit Much. Asikhona so igama lami ngovusi wabanqele le ndoda etikulandile angazi uma i-introduce le endleleni ukuthi uba no Musa kodwa bambiza ngo Dr. M Okay.
yeah angazi ukuthi ngoba nabambeze ngo Dr. M Dr. M. uyena Oh, yeah, okay. yeah Naye uDr. V. Oh. Singodokotela. ngodokotela hayi aligula akukho yeah no umama la uyasho ukuthi ukuthathile wakuletha lana ubengakutshela ukuthi uzokwenzani nani but ke ngicabanga sokuningi uzokusho yena ukuthi kungani lana igama ubani but igama Walter Yeah. okay no umama sechazile ukuthi hayi nindawonye seninesikhathi singango 4 years nindawonye and Yeah. uyasho ukuthi umphethe kahle uhappy ngawe so ngicela nje ukubuza kuwena ukuthi yini oyithandayo mhlawumbe ngomamaza umama unothando muhle nawe uyambona hayi showcase so akunakuthi angeke ngimthande showcase the way emuhla ngakhona kule show ekhaya kubo bonke banje yeah mawumbona so banjalo nawo wonke bonke banje kubo ne bahle ngempela bahle yes yeah no siyathokoza but ngicela nje angazi mhlawumbe mamazi ngingaze ngithathe isikhathi eside kakhulu mhlawumbe ofuna ukusho ngavele uhlala udabeni ukuthi kungani la Okay. Nna ke mone ke tle mo ka problem e re na le yona. So ke bone hore the way ke kry attitude ka ona from wena I never resolve really too. So that's why ke no decide hore abo doctor ban thushe. Maybe bona ba ka re fa conclusion hore le so then resolve jwang. Cause ke no bona hore e re bolela really too re qena re ilwa. mtshele nje ubhuti ukuthi yini owayibamba yini kwenza ubona ubitse batho ba mara di camera for yini I can understand No ke no ba bitsa cause of ntho e le hore nkushe botlhoko gore wa ratana le ausi wa ka my biological sister. tseo di nka ka o swana o tsa gore ke ratana le Okay e re ko fe lebaka la hore ke bone maybe ke ntshe CCTV e le monna kere. It was on the 24th of December ka tsamaya ka ya ko toropong ko town and then a ke boya ka o feta wena le ena no le mo koloing cause taxi e eme mola e theosha batho e eme nako e telele vele cause batho ba folwa ka morwalo then ka bona koloi ya hao o na le ena ka mola ko taxi e eme ka mona o na le ena ka mola if you remember very well and be ile around 3 o'clock so wa le ena ke eng e etsang gore una no re na le ena re utlwana cause ne ke dula ke kwa batho ba bolela hore boyfriend ha o ratana la ausi wa so hao decide lo utlwa ntho tsa ko strateng no until ke bona until ayibonele o so Wena sesangithi uke wamtshela before. since ka motho to appear no nna se se ya ha hore no ba friendly no ba ke ausi wa ka ke ausi wa hao wa bona Okay. yeah so ka try phonela from distance wa bona ka try phonela ke a bona lo lbiso o dropa phone ka phone hape wa bona wa drop and ke mo taxi ke rona no re ke mo taxi then ka phonela my sister o vele wa press wa bona re ke long press a bia mo dashboard e ke phonela per voicemail nabe ntho e bua ngake tsebe mina ngibone ebehlweni nje nasebusweni ukuthi lento bhuti uyayazi ekukhulunywa ngayo wena uyazi kanjani wena kanye ubona nje ukuthi uyayazi bhuti awume kancane bewubuke ke ntho etsang lwena So, my sister- camera mo tlo tsa ntho tse so ke no le nna ke kore ke kwa bohloko cause like it's eating me every day so ke batla hore e tswe monna cause e monna ka mohare so di doctor tse tsa tse o re di tlo and ntho e le hore ya mbora kore no ba tlo solver that's why ke ba maybe o ka trend o tlo kgona ho bona hore so wena my sister yini into eyenza ukuthi usibhalele kahle kahle ngoba usaqhubeka mhlawumbe khona izinto azenzayo or mhlawumbe usaqhubeka usisi wakho kwenza and sasekhona just that ngiyabona le attitude ya motho o kgona ho bona hore o na le ntho a diang wenza ezinye izinto ka ntele ausi wa ka batho kgona ho bona hore o na le tse dingwe ka monte tse a di etsang wa e bona so that's why kore ke nyako khumana hore nka e solve jwa maybe e ke bitsa lona di doctor kere maybe le tlo kgona ho bolela le yena then a re botse hore problem ya ke eng why tshwantse a di ntho e so and nna ke di nka se di back maybe o ka mmotsa hore since a nthola maybe ke di ntho never ever I'm not perfect but never ever and re na le 4 years kaofela wena my brother fethu ntho e o swa buanga nna ke etse ntho tse so I can understand or why are mo pela lona re ke etse ntho wena mawucabanga mhlawumbe ke ikhona yini into engenza ukuthi akuqambele amanga mhlawumbe nakana phambana before ngokumbona noma mazi because uthi wena uyazi yonke lento le mawucabanga yini mhlawumbe izathu ukuthi ngavele nje esukele
azo lo muntu uke wangibamba kayi-1 ngale kudala yabona yeah mari ngicabanga ukuthi lezi zinto ngaziyeka mina manje angazi why manje seyaloku angicabangela ukuthi ngiyazenza mina ngisakwenzi lokho nto azisho so siswakhe uyayiphika leka sisi ngiyayiphika lo nto leyo ngoba angiyenzi lo nto leyo ene nalento futhi ayithabibonile akusiyo Okay, mutsho di-photo tsa ausi wa ka di nyakang ka founung ya hae. unethombe O nethombe vele. wazi kanjani ukuthi O ne ke searchitse phone ya hae. I know it's not good hore ke tse phone ya motho ke private ya hae akere but ke searchitse cause of ke kwa botlhoko Yeah. akere. And still o sa bolela le ba bang banyana ke a e bona through the Yeah. chats and wa di hide. yeah no thina my sister ngeke sithathe ifoni kabhuti sithi sifuna ukuyibona ini wena ukuthi uyibonile akunankinga so wena njengomuntu othi asisho ukuthi uright uqinisile into oyishoyo asikaze besingekho na my brother uyayiphika but wena ke njengomuntu osibhalele weza la kwi-show owaziyo ukuthi lento okhuluma ngayo isiqiniseke singakanani uyazi wena owaziyo so yini oyimisele ngayo ngoba my brother elokhu eyiphika lento le and the reason ngibelieve ukuthi usibhalele ngoba isicikile and mawufika la nango still uyayiphika ukuthi akayazi into okhuluma ngayo so yini ovuzofuna ukuthi yenzeke njengoba eyiphika yonke lento Okay, cause ke biditse lona ne still o sa iphia. O tshwere nna le yena o no fela cause ha o sana the way nka solve ka ona. I try hore ke maybe ke solve. That's why ke babe ufela jwang yazi amabhalana nini ufela jwang sorry my king ne yeah number 1 nje ngicela ukubuza ukuthi yini oyithandayo mina ngosisi like ngitshelile usisi siphuma kude mina naye Siphuma kude. yeah establish okuningi empilweni zethu sesibuilde impilo zethu together but uyabona ukuthi usumthatha for granted my sister because you guys come a long way ngimthatha kanjani for granted lento le alazikhuluma leza azikho mfethu so ngayenza kayi-1 kuphela lento le wangibhaqa unamanga kulento akayisho le show le yakasisi wakhe Amanga. yakasisi wakhe ayikho so ngoba ethi wafona nesemotweni ifoni wayidrop sho ukuthi wayifonela yena efonele ihlala mina le nto ayikhuluma ngiyazi mfethu maybe ifane proof siyibone mina okay ngiyazi usisi wakho wakhuluma yini naye usisi wami ngithema ngibuza vele waba sobona umuntu like ayiba shocked. yeah But watch athaba ore amputse straight or so but since then le yena ke bona ka attitude ore vela o thama lo ntalla wa bona o no khona bona ore okay o tshore ke nnete ntho ele so akaze mhlawumbe ukhulume naye lokho ukudila naye straight ukuthi kuse yazi mina ungijwayela kabi wona vele ka no mbuta fela ore okay o na le ntho so ke bone ntho so up here but like the way dilo di tshentshile ka ona no bona ore motho o feel guilty and o tshore ntho ena e dira ke yona. That's why ke re o thoma le o talla o bontsha hore okay I know ke a o tsebela I know wa e bona but my sister ne bafethu nani niyazwela ukuthi lo muntu Eh, uyasuspect expect yeah uyenza ibe difficult lyrics because nawe uthi awukaze ukhulume my sister like sisi wakho awukaze umtshele straight ukuthi awu ubambe 1 2 3 4 yekela yabo ke mmoditse vela ka re ko bone place like the way ke mmotsa ona ke le bone ke le mo texting o le so apia ka re ka o founela wena and o tsere phone wa e dira long press to show hore wa itima wa feta wa ifaka mo dashboard but no mmona mmatlong hore ntho e ke bolelang wa tseba re ke nnete o mmona mo but ubafonela boy 3 mhlawumbe hore bahlanganise boy 3 hlale nibe boy 3 akaze ukucabanga lokho azange ke nahane because wa tshwana ba phia kaofela so shothi silima uwe kahle usho ukuthi silima yimi so wena ubona ukuthi yini okumele uyenze ke since uyibona ngathi shuthi kahle kahle la isilimo wena angisho ukuthi khona okumele ukwenze angisho ukuthi yenza Yeah. ishilo nasekuqaleni but kodwa nje ubona ukuthi yini so like no still waphia yeah wayibona so now I'm tired because ke stressile and ke feel ka re ke stressile enough akusana patient for yena mhlawumbe awuzange ucabanga ukubashutha ke wena lesambe semotweni ke azange ke nani hayi yazi ukuthi evusi noma kuthiwa wabashutha akabashuthani still yena uma isister unayo evidence amehla akhe ngeke aqamba manga exactly and wa bona re o mmotsa mthona Yeah. wa mmona le ka matlho ke motho wa ka ke a motse ke mmona le matlho ro bolela maka a bolela maka ke a mmona a bolela nnete ke a motse I know him already 4 years nanokuthi ubafo into engibuka wena mfowethu uyasho masisi ukuthi wakubona emontweni so basically usisi une evidence wakubona but evidence akayithathanga ngefoni ukuthi aza kukhombisa but yena she knows into akayibonile
wakubona nosisi wakhe emotweni Mfethu nikhuluma lo muntu nginoku. yazi kube mhlambe uqamba amanga wathi hayi khonto engangikhuluma nosisi wakho but manje uyaphika at all uthi Baby what's it? ayikho lonto Ta ko yenu ko tholo siyo ke fihle ke blomela o se a re tse di khanya. wa tseba re ntho e le gore mborile Wa ke wena go itse ya hore no ntho e le gore e mborile ebile ke le balaotso a ke fitlha ko ntlong from mola ke le boneng a ke fitlha ko ntle o boletse le nna ka WhatsApp ka o botsa ka re mo ena ka re o mo kae motho wa ka wa re o nna wa re ai ke sa le sa moe ke na le majita while ke o fitile a ke na le 10 minutes ke o fitile mola mare story. wa re o samoe o na le majita samoe cause ke nyako kwa gore o tlo reng cause ke o bone so zonke lezi zinto bezilokhu zihlala kuwena zihlala- ungazikhulumi naye ke sa because kore wa tseba re ke o kgona o bona something o re o approacha motho attitude la hae a thoma ene o bontsha gore motho o feel guilty akere o thoma o mo approacha gore ke bone ntho so o thoma le o ba jumpy a bolele o ka re ka anger wa e bona to show gore ntho ke nnete a kere e le gore senete o tlo ba polite a re o so but o thoma le o jumpa wa bontsha gore okay o ra gore o feel guilty for ntho so isinqumo sakho sithini sesikule ndaba like nna decision ya ka I'm tired awusamfuni I'm tired no, because ke bona re ke gale ke zama ho solve but I solve gore ke fitele mo camereng vele ke gale ke solve so maybe ke nana gore a ka bona ke lefasile kaofela o tla bolela nnete but o sa pheya still yazi why bengikubuza ukuthi uthandani ngaye is because I think wena kahle kahle my sister awusamthanda okungenzeka ukuthi ubumthanda but I don't think you have and ngibonile nendlela ancome ngayo mangithi sho banje ekhaya kubo bahle bonke wathi hayi bahle bonke I don't think ubhuti mina usho kanjani ngoba ngisamthanda lo. no wena yena akasakuthandi ke uthanda idea wena uthanda idea yokuba naye empilweni yakho but awusamthandi you enjoy her No, ngisamthanda. Yena Namhlanje akasakuthandi. size kahle ku right angazi ukuthi hayi wena ubuwazi ukuthi ku-right yazi ukuthi amantombazane ayakwazi ukuhlala la ebese move on kodwa nje sale sebekezelele lo bullshit osuku wenza ngaleso sikhathi ahlale nje wena uyitshela ukuthi hayi usengamncenga uthi mayekushiya bothi usuyamlanda sothi yena use move on size wahila nokuhila use right sekuwena nje depends a lot yeah cause yena vele nanti akesho ukuthi wenze njani qhubeka mase asandrata cause wa tseba one day since atsho a re wena ke no ratela fela cause o wife material and o na le ngqondo wa ibona wena ma. mina Dr. Jwang uthi umkenya ka hlori na kusamrata. Kuyawujwetsa umrata wa uthi yazi ngina mfethu ngudokotela onjani manyane baby awe manyane mfethu mara u raksamrata kuyamrata. okay wena usitshela ukuthi uyamrata Doctor lungisa into zethu okay othi ngikulungisele into yakho okay. bheka yabona wena usitshela ukuthi usamrata kanti awusamrati urata ukuri usenhlizweni yakho usempilweni yakho but wena ngothando lenhliziyo awusamthandi but you like the fact ukuthi she's in your life and kade kubekezelela nenonsense le kade uyenza phela it's not easy to start a new relationship but you can go outside and cheat yabo the reason my sister ezela uzokubhalela is because worried number 1 and number 2 when we are being defensive we defend number 3 akasakufuni vele number 3 angicaba usekhathele nawe unama feelings umuntu but wena wena awusamthandi so into omele uyenze mfethu uyi1 uyekela my sister aqhubeke nempilo yakhe wena uqhubeke nosisi wakhe yabo once because naye sisi wakho umenza isilima nimenza isilima noyi2 kusho ukuthi uyinyoni yini enhlakampini kodwa uthi uyamthanda kodwa uthi Manje uyamthanda ama doctor njani ngoba nitheni zela ngokulungisa mara ngithi inkinga yethu enye into bongayazi my brother ne hayi ukuthina inkinga nohlala asuyithatha ngeke beside nawe ngeside nawe awe my baby arilukise taba tsaro awusana ntho enko elukisha akere le no usaphia mo pele a bona vele uyafuna ukubamba isamthwara wa bro ke mthwaka ngokusamthwara wa kwakumuntu akathesini ufuna kwenza ngani impela sokho noma no ke nana ro fela akere still no usaphia pele ya lena so after your sister after yenza nosisi wakho zingaki zikazenzi ngibone about 3 girls lo a chata nabo efonini and then next ka mmotsa ka re okay nkele ke mang lo 3 girls uyambala lo naye uyazi ukuthi wambamba uma mhlawumbe was 4 lo
was 4. Okay, Hey, kubeka my sister. usisi wami was 4. Yes. Wabona? Yeah. Then kabona what it was not Nkele man. Thabiseng ka re Thabiseng ke mang? Yes. Are okay ke one of my cousin. Ka re cousin tjao ke tseba kaofela since ke ba le wena. Lapho sene story sikasisi wakho Eh, ke ongasazi sana ukuthi sona, uyasazi. but o kgona bona re chat. Lesasiphikayo. Nahana fela cousin ya hao romele message o reng I miss you ka re nka ba le wena hape. A cousin ya ka o romela message e so. Eh, a o botse hore like our night was so wow. Cousin wa hao ka o romela message so. Okay. So that's why phone ya ka o e bula jwang wena ka ke bula cause of ke botlhoko ne ke le botlhoko. Why une password? i-password angisho Abantu abathanda nama-password abantu na. bangayitshotshi Eh? mabayitshotse bangakhona You guys have been together for 4 years. bebutsene jwang mo phone ya ka jwang Ke tsene botse mo phone ya wa tseba re na etse jwa like fingerprint ya hae. Oh, Then na na ke robetse. robetse. O re ke Ka robetse tja letso wena, la o hae ne busy ka ka matsoho a pressa then ya buleha Wena then. ke robetse o ka busy ya ka through matsoho a yona. ka. And nna phone ya ka ine next le nka mo fa vela ka search ete wa tsiba le yena hore phone ya ka bila e lock ine password phone ya ka. Eyakhe ne-password. Ya ke na password. Cause before ne le button ela ya hore No loyalty. eh then I change idea password idea ka fingerprint so no ra robetse fela na tau ka tja fingerprint ya ka re ya bule. Yeah. So uthini kuye? I'm done. Okay. Not to be done now. It's not easy lerato le sa lona but ke right ke tla hila nyana nyana. o sure ka ntwe Eh ke sure ka ntho e Be ke o sure ka bolela. ntho eo? Yes ke sure ka ntho e ke Sure. bolela eh. Ane, sharp. Di-memories tsa rena di ka se shwe di tlo ndula le ona but enough. le sharp kushapa ona ke tla etsa o sa ra o sa mpatla ke tla etsa ke eng o santsane ke tla etsa gore o sa mpatla wa tseba re ha lo sa mpatla. no nna ke re ke a o batla wena o ra o mpatle ke o mpitsetsa le di-doctor tse Our action tsa mpokotela No, action ha e bolele hore o sa mpatla mo bophelong ba hao. action ya bolela ke re ke a o jwetsa ke Eh a no o ka batla bolela so mo bona but once re batho yo uti ane o sharp ha o kry ya ka no tswela pele ka bophelo ba hae le batho ba hae le my sister ko file ena o ka no tswela pele le yena. I want stress then le nna ke tlo So wena my brother uthi kushapha. amfethu ngizothini ngoba uyosho 4 years okho uzothi nje ngizothini? no I mean ngiyazama Khona una le backup una No. 4 years okho uzothini? Ine-backup. I mean mfethu backup. umuntu masekakutshela kanje yini usazi uyifoster Yeah, khona kusafoster. yangithola Yeah, yeah makasho kanje kusho Njalo. ukuthi ishayini we bona hore motho wa tseba hore ke na le backup. Pili yaqhubeka move on. backup mina yoro sampatla mfethu ke tlo re nka so forced because jwanong nna ke tlo foster and then wena Manje lokho eqambela amanga. lona bafethu lona marike Okay, ngisesedila mos. ale manganyane lo Mara mhlwele ne because asabahle nayo. ke mtlole yafe ke amncane umthole no mara asampatla semncane. asampatla ke tla re Nna ke sa nyaka ke sharp. asampatla mpatla ke tla re A wona ke sharp shem. Yeah, Ke sharp. No akunankinga my brother. Showcase. Siyabonga. Siyabulela. moja Sure. Yeah. Unayo imali yokuhamba? Ngomba imoto. Sharp. My sister. Ukubuka uthabile ke manje ngena lapha nendawo. Ai vela ke thabile because ke feel hore ke relieved una le nto e tlile monna No, wa bona. I can see ukuthi Eh like I know it's painful e botlhoko but I will heal. okay. Yeah. Usakhona ufuna ukusesha my sister. Yeah, no, my sister, good choice. Yeah. Good decision. There's nothing more important than choosing yourself. Exactly. If uyabona ukuthi umuntu uyakubhedela, ungalokhu uzama into engekho. Umuntu umdala uyazi ukuthi ufunani. Lo muntu umdala kusingane. Exactly. Kakhulu. Lena wambona le mathomo. Usephilile lifeini. Hey. And I mean ukuphika into bese owazi kahle ukuthi wayenza and bakuchesa ngayibona 1 2 3 kanje still uyaphika why ungazi ukuthi okay kwenzeke manje Linako it was 24 December around past 3 but still what Hey. You remember everything. I remember everything. You have a CCTV footage. Yeah, la kumotlong yaka ke na le CCTV. So wena lo muntu uphila naye sonke lesikhathi endlini ulokho nje unalento ekhanda wena. No. Akaze kufike mhlawumbe ngelinye ilanga umthela amanzi ashisayo. No, ake phelile na full time. Because abantu besifazane- ake ke girlfriend and boyfriend so ria. Okay. Vakashelana uyabona. Yeah, khona lapho makuvakashele awenze inqabano or mhlawumbe ucabanga ukuthi yazi wena njalo usisi wami. Yabona nje le nto le. Ai akratu bulela. Oh umuntu vele nje. Yeah, because of I choose peace because once ke bulela ke I know
a dira something e le re wrong o ba jampi re tlo dula re lwa wa bona. nabantu abangabuleli phela hey dangerous. So I choose gore ke thule vele ke So my brother makwenzeka mhlawumbe efika endlini because ngenzeka usi mhlawumbe unqenile ukukhuluma izinto eziningi because icamera nani mayiwenzeka efika endlini ekuthinta eh uzokhuluma nayo noma mhlawumbe I never I'm done. you done. I'm done. Okay. hayi hluwela moni No kunankinga. hayi hluwela moni Yakora hayi I'm done. Khona ufuna ukukusho. kuye my sister first I think ilikade ngisho nje ekuqaleni ukuthi siyabonga ukuthi noma my sister uyichoose wena indoda endala le but ayizazi ukuthi ifunani Exactly. ngeke ukuthi umdala kangaka ukule age okuyona ngazi nangaka but uyabuka ukuthi umdala uphilisa kwengane encane na 21 na 20 uphilisa ku student uyangibamba at this age kumele abe seyazi lo muntu ukuthi ufunani elifeini kumele abe seyazi ukuthi ubani akazomshada akazohlala naye phansi akhe ikusasa yabo manje kanje So nobona ra une la. ayikho yani Una le option ta hayi ko sa. awunana ama options amaningi futhi Motse mu matlhong. ugcwele ukudlala lo mfo No kunankinga my sister ne. Siyabonga ukuthi usibhalele nokuthi usithembe ukuthi singakusiza ukuthi sidampele lo ubani umpedi nomumtswana noma Umpedi. Yana ke Msotho na ke Mpedi. Msotho ya sesimdampele umsotho unala imezulu mo Zulu yabo Ke alibona madlaka abantu. thina umadla ngabantu ethi manje mocabanga ucabanga nokuza ngapha emazulwini uthathe kumazulu Lena linalingani yo. uyabona ngasenkani engaka baqeda ukuyibona lana Awake inkani yawusa. Awune inkani mala ke inkani yawusa. sinesinayo inkani yokusa sinenkani yokufight crime yokufight poverty I-poverty but lena lingani shem and lena li like ke lirata le lerato but isikhwela. sikhwele Isikhwela. Kodwa sifuna umsangano phela ngeke ngithi ngisalana nawe nozwana noSibusiso lapha lokho Sibusiso Uyabona vele lingathi angifuna umsangano. Nosiyabonga sister sokuthola umuntu wethu siwabili sharp hayi akanyiyo no kunjalo impela seyikhathi ziyenzeka bafethu seyishayela kayo sathi soyosile hayi akayihle seyidlile dlicala khona ihliphathe ngiyibona izola kwesikimu sami intombazane itshela lo mjida wathi ukoloyi nomjida wathi ukoloyi kwesikimu sami so mhlambe le ntombazane le ngifuna ike yathi ufuna ukumtshela ukuthi ine HIV ufuna utshela umjidi ne-HIV before belala yabo before belali bebelala before hayi bese beqala first time so umjida enzeni angayinaki leyo yabo into manje siyamvimba ukuthi hayi yabo hayi kusekhona ufuna ukutshela something hayi qhubeke hayi ziqhubeke izikhaya ekseni hayi sebehleli ngiyamtshela into bese intombazane kunento engifuna ukutshela yona kade ngifuna ukutshela yona lezo ithi ngine HIV positive yes ngiyakhala le nto usheche HIV ethi usheche HIV ubamtshelile nje Thabo ufuna ukukhuluma isukuba impuka kanje usheche HIV bakutsheli abeke ucabanga mfethu sithiwa uwekuseni angabisangitshela salisuthule ngamanje vele ngasuthula salisuthule kodwa ngithi uyakhona ukuya esibhedlela bayokushaya ngomjovo beyiflash beyiflash ish hayi bafethu cameraman flash us out